Ni horo mwega atia mwiroreri haria hothe uri oringi geitheka ni twarikia kumuramura magatheti toria mandikitwo tumana gatheti ya Daily Nation na gatheti ya The Standard tumana Njoroge wa Githinjiru ucio ni horo guthira gatheti ingi ni rucio ni wona Ngai atukinyeria maundu ma magatheti macio riu ni twarikia riu reke tuke ndereti na uyu ni umemerekia murihire ni kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited. Kambuni yo ikaine na gutwenderia indo njega na indo genuine. Kambuni handu ungi makora haria ukumakora umuthi no hoka makora rucio no hoka makora. Okay, ndeto ici wa Kang'ethe no ari mukwaria citherane mwiroreri utakumuteithia na ciuria aundu mwe na mawoni 2248 na namba itu ya SMS ningire igekeria tia ndeto cia Golden Dreams Land and Properties Limited itari na murugamiriri munene wa kambuni ino. Igeria tia uhoro wa migunda no uhoro wa properties itari na mundu uria gwakia gwatuka akiria akenyua echiragia uhoro wa uria akenya magigia na uikaro uria mwiroreri ungigia na kanyamu uria haria ugitwara thithino yaku tiuge etago Fred Kahura, Managing Director, Golden Dreams Land and Properties Limited, a young man, young Kenyan, kumakuri Gatudo North, Kiambu County. Niwe twena kero shinirwega thini wa studio. Yes. Good morning, brother. Good morning, my fellow mock. Kero atia. Good to see you. Ndacokia ngatho ndo ukuona. Neguo. Wina riri wa Ngai. Karibu sana. Mukenu. Wina hinya. Neguo. Ngwire. Kire githini ri nikyo giumaga thini wa uthi wa mundu. Na wona uthi we mukengu ri ona ngoro ri ukamenya nigwe hana wona uthi we mutuku ri ukamenya ngoro ni nyinamu we kundu kurarehe thina itakemenya itakeka ni ndwa kinuku huli na AGM ala izi demo kenu na karibu sana na agagikena ni Ngai ni gutuhe mbura ni gutuhe ugima mwa mwiri ni gutuhe ha kuroka ni gutuhe andu aitu na gutuhe bururi mwega. Yes, ona gwituhe eroreri kumuhe eroreri ondaka ndaingira twagitukana koguo twagicokeria Ngai ngatho nyani ndi na urukuma kuria nyumire na nyambe gukinyiria ngeithi cia kuria kwa Golden Dream Land and Properties Limited nyambireire na bona chairman Mr. Edward Kagonda ajira ndakinya guku ngeithi cia mbere wire Mr. Kamau ni ageithi ni demogeithie na no arakinyo ni ngeithi kuma kuria kwa Ngogoyo ni nda geithika muno chairman Edward Kagonda. Asante asubuhi ciakere ndaro gugeithie ni CEO cia gatatu ndaro gugeithie ni Golden Dream Land and Properties Limited Fraternity. Neguo thagio muno CEO wa kambuni ino ya Golden Dreams Land and Properties Limited bwana Kahura etagwo atia? Etagwo Madam Wambui Mwangi. Wambui wa Mwangi. Thagio muno Wambui wa Mwangi geithine cia Kenya. Riu gikundi kiu kingeti Golden Dream yothe na ndimirugamirire haha ri tugakinya ngeithi cio na twa gucokeria ngatho ni undu wa wira mwega muraruta horo wigie gukorwo mugithomithia a Kenya horo wigie uria andu magirwo gukorwo magiikara uria horo wigie mikarire horo wigie uria kuria andu mangiigithia horo wigie gutara because you are here to entertain, to educate na to inform utigira andu ni mamenya uria bũrũri regariura uria maundu maregariura matura-ini tondu mundu no ke hataru no matwaragio horo wigie matura kama wa Kang'ethe no tuke hatwari horo wigie Malindi no tuke hatwari horo wigie Makutano no tuke hatwari horo wigie Masinga no itura no riu ni itura riu ingimenyekana nigo twamba kuma inform mundu ayo information yo amioe na njira njega amiyuki aigene godo kwambiri kinya tondu Kamau wa Kang'ethe gucokere ha ororengi rucini ro muthi tondu Ngai nĩarĩkia gũtũgũmithania haha na twe hinya na tuhe mweke uyu nĩguo tumere mweke uyu na njira njega to kuri ithuĩ ona kuri mwiroreri nigetha akorwo agĩtaũkwo atĩ kahinda karĩa tũretorete mweri wena nĩ horo wĩgie kĩndũ gĩtagwo Easter na nĩ horo wĩgie andũ rĩrĩa maheyagwo bonus ya kahũa na maundu matiganite koguo twambe tumatare mbere
tutanakinya ho tondu Kamau wa Kang'ethe thina okaga warikia kunyita making decision wina cio moko ni ukoragwo na migambo maingi muno ikorageria we tuthie mihuthere o ungieka o tuthie tamino wanu hari hagicuki riri ukiinuka ri ugekora nduri naki 200 ma bona thire nduri no gacoka riri ugacoko nake ngwire gutiri kindu kiruta kiu ugacoka nyitwo ni kieha gwithikira na hau reke ngwire ukambiria murimu wa meciria Kamau wa Kang'ethe hindi iria watumira ciringi yo uru ri hindi iria mundu citore kumutara mbere ri hindi iria tware gukahatumwire egege atiri nari korwo ni ndoi umenye agaturanirwo na mahitia maria mekirwo ni ya maithe maitu maria maturaga Nairobi ino maria meroreire haria kahawendani ikendio maria meroreire Nairobi ino ikigayanwo aria maikara guku haria Ngara mature marimuthaga na kiria hindi iria Ngara kwendagio bei ya muithikiri imagine na matiagurire aga prefer kugura muithikiri angi nao hindi iria membre kwendagio beca mangeutia kugura broti maturaga Rwimbo Fiesta magithungutha kuu no magithungutha na bell bottom na iratu cio cia mikanye no ikwenjeru hindi iria matu hindi iria makutano kwendagio ni Golden Dreams Landed Properties Limited 750 makutano mundu ucio nduria mwega onaga gwika Friday ni athie Naivasha kuona safari rari riu agicoka ri nona mucokere reality guthaga wacoka wakinya nyumba agakorwo mbia ciothe ni ciathirire ni aninire kabona thiara hetwo ni gathirire ni kararirwo karathi akanjia kwirira mucara ararihirwo karoni arahetwo akambia riu agaikara ta mundu wikonotete na mundu wikonotete akorwo enyitete ihindi nyama kana riri nona akiura uria gikoma maiguru kiura kune kwa gwikonota kana njega thie giatari konotete toyo nyitete ihindi ritari nyama riu kahura ri akirira neguo to challenge gana ni ngenaga riu nigetha tuingire kuri indo ciriri ni wauga kwina andu angi mukoragwo kuria Golden Dreams Landed Properties Limited wa mbere na njira nguhiri mukoragwo ku kabuni ya Golden Dream Land and Properties Limited tuko kurema na wa Ruiru BD House gorofa ya gatatu ingira Ruiru haica ngari wi Nairobi haica ngari cia Ruiru ndani fata ni ukinye ndukaiguru highway uria ni muraingira Ruiru ndukaigwa Ruiru inje Ruiru ndani na ndukakorwo ati ni hakuhi hate highway no ta Ruiru acha Ruiru ndani highway ti Ruiru Ruiru ndani wingire ku thiini wona wingira Ruiru ndani ri uria haria barabara ya guthii borithi-ini kana haria BD supermarket iri tu hamwe niwe muno osu ona ndogutinda ukiuria ringi wina muria mutwe waku urorie githithi giaku kihana kina muka kidogo okuona no ta rori ya bata karema-ini ukona ya hiria kana ngari ikipatira bounce one be bambu igoro ina mura mutwe uguo rora hari igoro ni ukona gibao kinene kia Golden Dream Land and Properties Limited kou nekuo mukoragwo kou nekuo tukoragwo wacoka watwira nduri mutiri aika kuna chairman Kagonda kuna CEO wa Boy nawe MD Kahura andu aya angi makoragwo kuma kwa kuruta wira uriku andu aya angi makoragwo thini wa gorofa ya gatatu no ririkane ya gatatu ni hava tutumere gorofa ya kaigana gorofa ya gatatu na heto makinya tugugutwara ginya gorofa ya gatatu twandikitwo golden yes ona sticker kana ginya riri sticker cia ruthingo harasi guthirira stadirete ndukae kwiyuna ndukahe ni mundu atene wa Kenya ndukeyune kungi amba tatu twathira wona hani twathira ri wi hugure mwana waku wo mutho ni ukuna sign itu hau yandikitwo Golden Dream Land and Properties Limited igira toru marangi macio no maitu oni ukuna sticker nene ruthingo-ini koguo utakinyite mwirorerire utakinyite umenya ndukinyite ku riu andu aya ngukora mara ni wira uriku wi ku ni wira uriku makwa makiruta tatu wira Kamau wa Kang'ethe wira wa mbere ni gutungatira uyu rahura thimu ya 0718004455 maitoria we kuria Naikuru Romuti Nairutia kuria Mogoga kuria Apradi kuria mona wa Gatundu North kwa Jui Metero Igegania Kairi kuguothe Gatanga Muranga kuguothe ucio kuhura thimu ya 0718004455
4455 kana uri weja waitoka cia fururi takore mwana wa UK London. Yes. No me UK London niko tukona ko Leeds, tukona Birmingham, tukona Manchester, kuguothe. Kari udena Margaret TV are United Kingdom na gaitheke muno na ne aranjerire ne aroka na ne yakoigerera nigetha acoka Kenya kuma kuri ari one hagwika atia ha kuguga atiriri ni ndi handu one ndangurire ria ndarutaga wira United Kingdom. Yes. Na hayo we kuri United States of America George Bogwa ndake muona kuri Seattle. Seattle kuri ageme Florida Massachusetts. Na magi me kuri Abu Dhabi kuri orari kuri taxi erari V8 Uber cia kau ne V8 na Prado ici njeru cia milioni 30 kuri Dubai kuri orari thiko 10 Dubai, Abu Dhabi, Ajuman, Koguothe, kure Burj Khalifa, Koguothe matora macio ri. Acio no matumaga SMS kana matumaga ndumiriri thini wa 0718 004455 matuma ndumiriri ri aya me wa ofisi ri. Aya riu me wa ofisi ri. Wira wao ri ni kwamukira thimu iyo. Na muro ne kwenda gwitikia tahura 0718 004455 one ndego kaha ekuoyo ne Gabu yoyo ne mundu gutwo Faith yoyo ne mundu gutwo Alice acio othe ni mekumyamukira mamyamukira ri wagi no kuri kiuri kiriko ogiothe ogenda kuria kige mainie no horo wa wendia no guri wa mugunda. Thank you no wacokia wega amune twagia na mwihoko ati kuri na andu age mari thini wa kambuni no yanyu wa cieno murarutithania wira nao riu bwana kahura ri ni twigire kuri indo cire na tugithia kuri indo cire ri ni ndacokire kumenya undu umwe mundu ni wa mabataro matatu uikaro gia kuria na gia kwihumba na andu aria tutari na uikaro ri oria maturi aingi aria turetha haitui na tuikaria tweherere ona ngwe cia muci ni ngi hakwa ni reke ndeikaria turehaga riri mierio kana ukaiguaga we wakite mwana uria hagatagati ni hari brother yaku na haha mwico ni hari brother yaku airu anyu ri kana wakora gatiriri airu ri we ni we gatagati ni we marakiria ndeto no ciramba gukira gwaku ni ora muiguire hoya ria kuringithia kihingo no uri urahe ndumirie mwana uriku mwana uri ungi twehereisho no ko icio ningi wakereka mu wakang'ethe kuri andu meikarire broti ya milioni 10 na ni family 24 dena banana no banana mikude gutire ni mikunderu muno na to banana niguo mecihana ona gwito gwira hare haitu igane ni karucuri gutire ndakionire karucuri kanyamu na geti 10 ukarigwo ri wona gatanga ndirari ku geti cingehire ndoni hare haitu nginya turacari handu ha guthikana kaburi guguthikwo kwao na maundu matiganite maundu mena magigi gutie na megari urire ati nginya ungihitia utindiruke watinduka kwene na no mukwambia haro to ati no akiria kuguru ati nginya ndataru uguo kuraura mabati maku maraita mai kwene riu ninge ne ciro ngecibo ni yoke imagine tajira utajira bwana wawe rwakure gwitu senior chief ndindirukite taru kuraura gatinduka gukatuika ati nguhura nyoroka kwa neighbor kahoronge horo iboko riu marindi kuindo reke ngwire wauga indo ithatu shelter clothing and food wikaro gia kwihumba na gia kuria kambuni ya Golden Dream Land and Properties Limited akuhingigire thino icio ithatu ni kiriko kia food na kindu gutwo shelter wikaro na haria ungiona ungire maone kindu giaku kama wakang'ethe turare haha turendia Malindi Precious Gardens Phase 1 haha na turama title turendia Malindi Precious Gardens Phase 2 haha today muthenya wa muthi twari horo ingi Malindi Precious Gardens Phase 3 3 imagine ne kuwa goko ino
phase 1 ne twarikia phase 2 phase 2 ne twarikia ni gwakwa kura ora ere tagurire haria Vasco da Gama pillar ni haha ndakihona riu haha tiho twakinya mwisho wa tiri kuko geti mai kuko gena mai ici ni iganda cia cumbi iri ni town ya Marereni hari niho tukoragwo ino ndiri iyo tu mucongo muthini wa mugunda witu rutu mugunda-ini horera ri tu mugunda-ini ucio ru twahigie irio tarwa mundu ucio arimite na gaka uyu mugunda ni wa horera rakasta oil kama waka ngetha na bebe aya ru mundu atigarie kithino irio ithatu o ya kwihumba bas irio ciekuo uikara wena guo no guo mundu urorie tiriri ingera 50 by 100 AKM ne rore mugunda yo niri indo cio na phase 3 kama waka ngethe ne ha nyumba-ini ino eriri phase 3 ti na hare turari phase 1 hare kianda uguo ru phase 3 ni haha nyumba-ini ino turi haha no na nyumba eri ru hau no phase 3 hau no phase 3 haha mundu no ugure wige nathari wige thukuru wige mukawa wige Airbnb cottages they are doing very well na ndona ta hena bara nene muno ikiranirie hau farafara tio kinuka kule kwa speaker wa senate kwa Mheshimiwa Kingi Mheshimiwa Kingi inapeleka kule kwa nyumbani na kaini mwetha migunda kundu kwega kama waka gitondu tuka kunyotora tondu ni kuri mundu ugatire ni ngwenda kumagara thieko no menye how ndro magara reka mwoka ngethe mkwe mundu ngiuritire nyume gwitu magumu thie maridi na ndathie maridi ri ciana ciakwa ni ciguthoma kama ngwira gatiriri ati how turiri turiganite na thukuru na kiagia 50 by 100 underline kururira hau kama waka ngethe 50 by 100 ethimito ne gacomo uguo na mashini ti makinya ti nyororo kana rorigi ti kaba ti mokwa nyonaga he mashini maruga magio guo mugunda ka uguo ukota tundu guo ukota coordinates via satellite ukota coordinates niti muhonaga gari we niki mundu na kanyamu mugunda aratinda agika coordinates la gasoma ya doka umeru asoma ho ya doka mo tondu menye muherega wothe wa Sara uthia kumurora wothe agekate akiringithia ona ria muri kwa mugethima ri mugunda mweru ri ukanjita nyone ria mathimaga riu gasoma wira kana kuiga atia ukota coordinates inya 50 by 100 uguo kiagia 50 by 100 ri gasoma ari kina kakirutira farafara ri kama waka ngethe ati o mundu ena handu ha agingirira aumite farafara ino maini ri gakwira atiriri turadia 199,000 offer cash offer hiyo ni bei karibu na bure giriga na le moria 99 kama waka 199,000 kuri muguri wa cash kuri muguri wa installment ginya hida ria meri itandatu ri tukamodire 230,000 giri magana meri ma 30 na kama waka ngethe uririkane mundu unona rucio rurakia gakorwo marindi ni na tugathi na ndege tukamatora na ndege kogo mundu rafatara kubuka rucini ro muthi uhurite namba ya 0718004455 uthie wiyonere riri maundu ma turaria ri kana nimo ugukora ground na ni rucio ndikuo haya good riu kahura ri bei one njaga iyo ni ndamehitukia ni njaga ciringi 199 kiagia 50 by 100 no kigana kuigana ri 100 by 100 ri tura handu ha turendia 360 no to ne jokire muci wotugi no tana tukuruguria phase 3 ri turamende 350,000 ngiri magana matatu ma 50 kuri muguri wa cash kuri muguri wa kahora ri ni ciringi ngiri magana matatu ma 80 380,000 ni kiagia kuota namba ya thimu 0718004455 0718004455 thegio na tukima marindi ri nigetha tuthi kongere ni ndaigua wagweta magumu na magumu ni ndarata maikaraga kuo ni ndi mairo king'ori wa magumu ni ndi kionyo wa magumu ni ndi karanja wa haria magumu na anagi wa magumu shivo.com na anduge muno arata akwa ni ndaigua wagweta magumu na niguitu wacoka wagweta marindi kana watwira no tugure marindi tumete kuria magumu ndarora thabari yo ndaigua mundu ngakiuga atiriri ni gathabari he mundu wagaga kugura o akiugaga ni gathabari ndendo mwariria we uri hau ni kuraya kuma ku
kio nikio kio na ninge muri rucino rumwe ne kuraya kuma tondu aikoro mundu we jawa bururi mundu go Kenya athite jawa bururi akamathe indo we korire magumu ciarirwo ku ni hinde ria kuna umagare Kamau ohoro yiye kumagara ti ndonambia na ithwe no ohoro yiye guthi kumathe indo ndonambia na ithwe wambire na Ngai we mwene eri Ibrahimu goko kwato korwo gutire kirathimo giaku tondu reke ngoro ndumo Kamau ithe ngenda ngirathimire Ibrahimu hau ari nema ithira ngiamurathimire kuria kianda no ekiri atia amuri umagara ginya wigue no wiganira hari ukwenda no menye reke ngwire uhoro yiye kumagara ti wandu eri ni ukuona Loti mumanete thutha no ne maraingi atire wethi na guku na kai Ibrahimu okore ko ndaguthie no umenye thini wa gathabari kau ri Ngai nienda ri kurenga mundu umwe tondu Kamau akang'ethe he thabari tutoranaga na andu itagatukinyia kioneki-ini gitu he andu ngienda kweheraheria na Kamau akang'ethe ungiekoro uratorana na murata na ni thiko ici ndarathi ni uraigua mutiratorana wega tiga kunegenia Ngai ni Ngai utende icira riu nigetha gukinyiria kirathimo giake he kirathimo Kamau akang'ethe tanganyita muri eri neguo negiakueika he kirathimo tanganyita we kwanyu mucie ne umagare he kirathimo tanganyita mwena muru wa nyukwa ne murekanie tondu giakuenyika na nikio urona ginya njamba ino yumagarite ri haha yarora thutha ri atigire cumbi ene gutoroti kana horu ken sort marutire gutire kuraihu ku indo umagara uthereme good na nikio Kamau akang'ethe turahe andu aya kanya turahe mundu wa tanjira ngirikana rimwe 99 Kamau akang'ethe kiege 50 by 100 na kuya andu maikarita 50 by 100 magaikara maria na 199,000 na nikuri ginya kuriho kohora waiguire ku ati mugunda wina title na mugunda wina ready title deed tondu meyuragitire ndarikia kuriha Kamau akang'ethe ri mwisho wa horo niki Golden Dream Land and Properties Limited 0718004455 0718004455 toekene ati title deed is our DNA. Good. Tume Malindi he kundu kungi hihi kahura mwina kindu na kirathie na mbei njega Kamau wakang'ethe wira witu yes njugire watarithia ukiambiriria wauga gukoma gukira kuria na kunywa wira witu ti ungi ni wa gucereria andu haria mangiona wikaro wira witu Kamau wakang'ethe tukaingira kure mwana wa Masinga underline Masinga ndandika wega muno MASINGA Masinga ti Masinga Masinga na ndukandike tari masi no ataririe wega ti Masinga ni Masinga ti Masi mwana wa Njeru acha Masinga ri ni wona wakinya mature ino Masinga town Kamau wakang'ethe ni ko ndumoragia ni ko guku muratutwara ni kuo guku ni kuo mwiroreri gwetagwo Masinga town yes a sub county for Machakos County Kamau wakang'ethe motungata mothe ma thirikari guku ngura ni kututhiaga bodi tigone iyo Masinga level 4 hospital mwamiona niyo iyo rora mugunda mugunda guthakara tambarare niguo cio rora utotameta fara ngacomo arikia guthima broti ya 50 by 100 ri wira tukaingira haria ere witikire kata mafara arikia kuona coordinates yes itigare kaingira rikata mafara yes guku ni tiri mutune mugunda komete ta guoya wa ng'ondu kana nderu cia Haruni aya na kwina andu neighborhood 98% neighborhood yes Eo kiria eo vanito thitima mai on site yes riera na kuroneka guko gutire na farane bio mai matire terio tu akoiga mai iguru etero farafara ithukianga ki na reke ngure Kamau wakang'ethe guko tiro ai wagweta wega ri ni ihinda riega ria guthi kuna mugunda neguo akoni wendaga kugura kieya ni riu na kambuni itaratangatha kambuni ya migunda itaranirira hindi no ya mbura kambuni ya migunda itaranirira migunda hindi no kuraura mwiroreri mecirie keri kambuni disclaimer neguo yes riri nirio hinda mundu ucio tarendia mugunda tha ici arakureterera gukie ni tondu kuri arenda endagia kwara ti kwega akanda gutwara ukwame kuo ukwame magumu na ukio kwame mugunda tariu hena kambuni cia kwendia migunda riu marendia mbembe
Tone kuraura. Ruma redia mucere. Tone kuraura. Mabeza gucokia mirango. Office ni ngudi cia mucere. Masinga broti cigana atia? 50 by 100 ri. Cash re. Tukamedie 230,000. Na kama wakangethe basis ni inclusive of title deed. Na ndonire title ni romire njeru lititeiria cia tene. Ni uhoro muthaka ni takai. Ona tugika muri ukite tugika kindu gigwitwo title issuance re. Title issuance ni namuno kama wakangethe. Baraka phase 3, Makutano phase 1, phase 2, na phase 3 na Malindi phase 2 tunigongone ni namuno riroka. No hindere yakinye tukwari hondeto icio. Nimekuna title ino njeru. Koguo ni ciambite kurekererio na tugicokeria. Ndiramehutirio guo ndegwa ni kindu riri. Ukwenda na giuke haha ngoro-ini. Na kaundu kego kimithatha yoguo ukaigua na ngoro ni rakena ukaigua ni ciratwana riri na gutiri ure wagurire one ni ira taito ni rakuguchia hege keno rahe mundu one na nikiona ngithio marito maito no turiga masinga turiga Joy Gardens Masinga tadire keno kerekia mugunda na gikeno giki gia taito ukometi uguo yandiketwo Francis Wachira Gatia utegutara mitiro ringi Philip Mushirikuri James Moraga Moshua Abnosi takwate Francis Wachira Gatia agato mutare tu Abnosi no ngire turanira mari to maku megire thirikari ne kana yandikitwo Stephen Kariuki Muriithi aya 50 by 100 230,000 cash kuri installment re merita datu ni 280,000 inclusive of title deed gutiri cirigege kama wakangethe underline gutire mwiroreri ugacoka gwitio no ngigetio ugatumira kama 22488 domereri haha ujire ati Golden Dreams hebece ngimaragwitio tugathi kuthi wathi tugoka nao moja kwa moja ni nyumba retwo Biddy House gorofa ya gatatu Royodani tugoka nao ha gorofa ya gatatu mujire kahura Chamani Kagunda CEO wa Boy muramutia bece ngene kiuyu zanini na itu tume oka turagwetirie ciake ni ciake turagwetirie cia taito tuthie kungi kuni Masinga 230,000 kuri muguri wa cash 280,000 kuri muguri wa kohora kuri ha ciringi 50 icigi korekia kwa hinda ria miri 3 na mbeca ndego ni inclusive of title deed ungenda guthi umuthi namba ya thimu ni 0718004455 0718004455 good tuna kungi kahura ni twaria maridi twaria Masinga no ndwa matha ndona tuna ndeka ta 5 turikie ejo tugucitumira na njira njega ni amu kama wakangethe ndakwira wira witu nugucuthiriria tukarora atiriri haria turameri ni ha andu hana all weather ni kuga atiriri ati one no thi anytime no jikare anytime digihofanirio kamau tukarora atiriri are the neighbors hospitable tukarora neighbors yari no nimekujagagia igiga todo adona okuru ahare umutwari horo ando amagumu muno todo ando amagumu mareraga mburi iria ng'ondu iria emaguaya makona atiriri guko thuru tukwa ng'ondu iria amaguaya igiga tofuri twakwa ri no ngayo tuku tuhamu kama wakangethe tukora another factor tukona atiriri muciari we hari ari mwana wa ngoria ire kama wakangethe muciari wiri uriro inire kana mundu wiri uriro inire kama wakangethe no kugatia ni andu mari kindu kwao magikora ithe ndariho thini wa succession mutumia kirona ciana umagara na kirio ri nakio andu are makihama indo cia ndo cia uyu uri muoyo mari kwa hama kimurumagara no tondu nake ngai monere wake tito wa mundu ri ngai ari gakia mari mundu ri no igwa aikereta mundu iri uri akuga ati ni ngwenda gusetu na ngesetu ri ciana cia kono cithi na mbere guthoma kamu wakangethe ha tukarehe Makutano Success Gardens phase 3 Makutano Success Gardens phase 3 na waigwa phase 3 ne kuga phase 1 na phase 2 no horo guthira icio ni ciagurirwo ne gukurio ne irakurio riu ne gwakwa kurakwo phase 3 na nero kama wakangethe jokeri eroreri ainoro rucini ngatho especially noro rucini na athikiri agogoyo niki kama wakangethe tondu tutangathite product itwa since day 1 na mokaga niko tuga complete na tuga complete ndukatindi okuga njariria ikara no nyone tugagiro haha na tuhinguragiro haha kama wakangethe kiumege turahinguri Makutano Success Gardens phase 3 nyambe nguhe wira wa muthenya waira niguo na nikuo guku kama urora
tuingira thini wa Marwa Dual Carriage. Marwa Dual Carriage. Nithu acio tukuitwo ni ndereba iriku? Tukuitwo ni Gabu ni we ndereba witu. Na kure gicagi gitagwo Boss. Niwe watukuwa Boss na ndugaturihie. Na gutire kuriha. Actually na conductor ngari yo. Ndi na conductor. Atukora kabinu urarihia. Acha utire uguo. Kama wakangethe tukaige thini wa mugunda wa Makutano Success Gardens. Nikuo guko ne dona coordinates. Icio. Kona ciothe. Kona ciothe ncioneka. Tugacoka ru thini ugatinagio. Kama rora neighborhood. Nini kondo moragia hapa ni wapi? Guko nikuo Makutano ni kuria. Igima magumu niki. Igima na irutu ya niki. Igima nyiri niki. Igima na nyuki niki. Igima na ikuru niki. Gatheremere guku. Rora. Mundu atheremagira kungeti kwari aturite kuma na athari. Otide hau kuciarwo, kurererwo, guthoma, kuhikania, o hau. Athoni aku ne neighbor ciaku. Wana mwahitania, kaigwa mutumia koma kwao, rucini ukamugira. Nekorikia turarikia Makutano phase 3. Onokere gicono kiu kama wakangethe Makutano Success Gardens phase 3 ri ni ndeka 40 kuma Ruiru. Tuhamwe 40 minutes kuma Ruiru. Kama wakangethe ni mita 700 kuma highway ni na farafara no regira kama wakangethe ni all weather ni kyoda adu na mathire kwena mbura daici hura namba ya 0718 004455 kama wakangethe he muthuru athire ira mena mutumia wake ira riri atawa Mr. Waweru na ndira mena aturo rucino rumuthe na ndimocokerie ngatho aturo haha kiumia githiru tukiari horo Makutano Success Gardens phase 3 akigania koda namba 28 arathia rauga atiriri ndona tugundire ciragia tondu kama tutirendie na value ya haria turenderie mwirorithia atiriri kindu kiambatiritie value tondu area yo kama wakangethe rima milioni 1 ta njira 750 750,000 kiegea 50 by 100 Makutano Gardens Makutano Success Gardens phase 3 twakundiria cash 750,000 kore mogori wa cash inclusive of title deed na twakura kiegi ni 50 by 100 na neighborhood tukura atiriri kuthie kuona ni fure gutiri kindu urarihio we umira haria Jomoko andu agatundu north na andu agatundu south maumira Kenyatta ruka mesomoka haria Jomoko wacomoka hau Jomoko ikahau tukue hau andu haria tuikurukite gondo ajuja tukatumwe na 0718004455 warike kuhora na be ya thimuri are meja wa furi are meja wa itoka cia fururi ri kama wakangethe he fata mone atiriri mugundo cio kinyite ha ni ndumirwo mafu tugucagure tuguteithirie gucagura na tuguteithirie horo ingi marihi tondu kama wakangethe nginya are meja wa fururi tumateithagiriria ore mekota kuriha na matire account ni ya Fred Kahura acha ni gwa kambuni mariha gwa kambuni tumaheaga tumateithagiriria na account ciothe koguo ri urafata kuhana namba ya thimu uge kwenda guthi Makutano kore murihi wa kahora ri turamwendere 850,000 koguo kama in a nutshell ri tuiga twina Joy Gardens Masinga 230,000 twina kore mwana wa Malindi Precious Gardens phase 3 twamirugoria muthenya wa mothe officially thiro ni noro rucine na tuga ati tugathi muthenya wa rucio na tugathi na ndege urafata kuhora namba ya 0718004455 tuga twina kore kundu gugwitwo Makutano mau twarike Makutano ma Mwea ndeka 40 koguo uri ngimuhoya we uri hau oya namba ya 0718004455 ukatobanirie thabari nawe tondu kore kwa Golden Dream Land and Properties Limited tugaga title deed is our DNA. Asante. Thank you, sir. Thank you muno Fred Kahura. Asante sana. Hakwendia ni wendia migunda iyo ni tukugura njoro kwa githijio nigetha twarithi na mbere tafarire no ya Inoro Rucine muroreri ni wakigwa in a nutshell migunda miega yendagio riu kuraura migunda miega yendagio hindi ya mbura in a nutshell. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka.